en la parroquia San Rafael de la Laguna porque nos han comentado que hacen jabones naturales que son muy buenos para el cuidado de la piel. Kay warmi tandanahuykuna imashinata jabones naturales ni pannachoka ikunata rurashpa katin. Shinaka hakupaychi rikushpa katishunchis mashikuna. Rish. Mashigo ali punchaguta charipay kikinba shutigo. Kashtimi kan Luz María Villagrán, presidenta de Asociación Hampican, kaypi jabongunata warmikuna tandanahushpa trabajashpa yukchinahupanchi jabón natural y artesanal. Todo tipo de plantas ta jabonguta rurapanchi. Por el momento charincheme de sábila, romero, zanahoria, ortiga y remolacha. China yata ruranchi de arroz, de avenas y muchos más, plantas y de frutas, verduras, ruranchi, y cada uno charin diferentes beneficios. Mira kashaguta rikushpa katigripanchik mashigo imashinata paktachipangi ripika y matata ruranakapanchik. Primero con ruragripanchi jabón de zanahoria. El mercado manda apamonchi zanahoria con ancay momento na charinchi cultivashkata andenchi. Y primero ayagrenchi. Ayashka hipaka justina kanchikarat. Jugo tayokchinchi, jugo natural ña. Tepi jugo yukshipan. Purut. Naya concha, pues kaypi mi charinchi ña jugo puro de zanahoria. Shinayatame kui plantas y frutas, verduras ruranchi. Kaymantami ña mezclanchi griselinapis. Griselina ta pashmikan natural. Charin aceites de coco, saña griselina kanmi natural, na químico kan. Entonces cheon kay jugo mezclanchi más natural tucocho. Kay griselina me kan digitina, si bien o baño María pas digitita ushanchi una caspaka microonda charishpa microonda pipas digitinash. Hay emprendimiento ni panchi kayukunaka imashata piñaripar. Kay taka pensamiento de planta kona punda ancestral ñukanchi abuelo konami más utilizado carga que planta konata tanto chay guaira fichana nishka nanaykunata yakukunata rurashpa, o sea todo tipo kay planta ta medicinal utilizan carga. Chaypi mikunambika chaymi chingashpa katijun mandaka kunambika kotin jabón billurchinchi más facilidad utilizay ushangapa ama kotin planta konata pueblo konapika natari ushan chaymandami nanaykunapa o ima pañuganshi piel kona nachu may manchas, o sea chasnakunapa de todo tipo kan. Y chaymandami jabonda yukchinata tratashkanchi. Jabón de zanahoria y mapata alicapanga. Zanahoria kakanmi mancha konata ñapi mandanchu chingapak, shellata suavizangapa, piel normal ta manteningapa. Ya mismito sale y creo que ya está, así que vamos a continuar con el proceso del jabón. Para depende de jabón choran, más o menos checan medida depende choran acá. Batina aligota mezclar y chuntuki. Mashame ña molde pe choranchi. Chaymandami ña yukchishpa ña chakishka hipaka chinchi yukchishpami plasticanchi papel de mentoa impacanchi impakashkami ña kayman pan bechinam chaypa rurangapaka mashna tiempopi nishunachu mashna kutin ruraypita chayka kanga mana shu kutinga kangachunachu chay manchakunata anchuchichu mashna manchata anchuchingapaka kay jabonkunaka kanmi permanente utilizana shinallata con el tiempo me aclarashpa asha me ringa una sola como químico kana limpiana kan maypika pensan de que shu jabón da pan utilizasha ya limpiashka kanganishpa nashina kan sino que na ashala como que nasintichikna ya me limpiashpa katen por lo menos un año pi. Y kaykukunataka mashnagupata hatungichi momento ka kaykuna yapi hatunchi shinallata feriagukuna maypipas
tiakpi shina ukunaman llukshirinchi. A $2 kapan cada jabongo, mayhan jabongopas. Sumak pachamashigukuna ari shinami ña riksishpa kapanchinachu kaypika jabongokunata shuk tulpu jabongokunata rikunajunchik shinapas kachun hampipaqllami kaykunataka rurapanchik nishpa riksichinachu takshankapaka mana kanchu ashtawankarin ñukanchikpa cuerpo ninchik o utku ninchinachu chinaka chayta hampirinkapak kan mashikuna. Nataka randita ushapankichimi Caigat Parroquial San Rafael de la Laguna, chaypimi kapan taller de jabón artesanal y medicina y kapan natural. Kayayta ushapankichimi shinallata 09 39 40 63 87 mankayachita ushapankichi. Sumakpacha shinaka mashikuna shinami rikuchishpa katinakupashkanchik kikinkunaman.